গাঁৱৰ মানুহে ফোন কৰিলে যে ইয়াত মানে মাইকী এজনী মানুহ মানুহ আহিছে মই লগে লগে আহিলোঁ ইয়াত দেখিলোঁ তাৰ মূৰত 4টা জখম আছে বাকী বডিত তেনেকৈ জখম নাই যে নিজৰ ঘৰতে এটা হাজবেণ্ডে নাথাকে ল'ৰাটো বাহিৰত থাকে গতিকে এইটো আমি তদন্ত কৰোঁ কি মানে কেনেকৈ কি মানে তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল এই বস্তু আমি এইটো তদন্ত কৰিব লাগিব কাপোৰ নাই কিন্তু সেইটো মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম এইটো প্ৰশ্নতে ক'ব কিন্তু তাৰ মূৰত 4টা জখম আছে পাতিলতো 4টা জখম আছে তাই কিন্তু বাকী তেনেকৈ এতিয়া ঘৰখন হৈছি না নাই মইতো ক'ব নোৱাৰিম এইটো ডক্টৰে কৰিছোঁ মই এইটো মন্তব্য দিব जोंनि जितु गसाइगामि बे गसाइगामियाव घटनाया जाहैबाय मोनसे न'खराव जे न'खरा माने हारसिङै संसार जागासिनो दं फिसाला सानैखौ लानानै बे न'खराव सोरबा सिनायनो हायै मानसिया फैनानै बिनि देहाखौ जेरै मेरै माने रुवाजों बाथामजों बुनानै बेखौ बुथारदों आरो बे खुब माने दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेखौ बे जाय खामानिखौ मावदों बे दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय जोङो माने जोंनि गसाइगावबासि हिसाबै पुलिसखौ जोङो बुंदों बे नोंथांमोना बेखौ जेरैखि जायाब्लाबो थाबैनो ग्रेप्टार खालामनांगौ होननानै जों दाबि जनायदों बुथारजानाय मानसिनि नामा नाम बुथारजानायनि नामा जाहैबाय सिनायथि ब्रह्म बिनि बैसोआ बेसेबां जाबाय बिनि बैसोआ 36-40 बेनि गेजेरावनो दं ओरैनो खयथासोआव जालायदों बे घटनाखौथ' आंबो बासुआवसो थायो आङो खबरखौ मोननाय लोगो लोगोनो आंबो फैदों हयथ' आङो थिग 4टा 5आवसो मोनदों बे खबरखौ हयथ' बिनि सिगांनि जानानै दंमोन